Fayda deb o'ylasangiz, do'stlar, men bugun Sobada va ilk marta bayram bor. Qobaq bayrami. Meni chaqirdilar. Bu bayramga bog'chalardan har bir organizatsiyalar әзерләнә, gimnaziyalar, Soba rayonidagi organizatsiyalar әзерләнеп, shunda qoboqdan yasalgan rizqlar күрсәтелә күргәзмәдә, qoboqdan yasalgan turli figuralar taqdim ителә. Бик тәмле барсы да. Qobaqdan o'yinchiqlar da ishlarga bular, qo'shiqlar da ishlarga bular. Menga matbuot, yopalar, qizlar, qo'shiqlar bular barcha qobaqdan ishlangan. Bek foydali yashashga. Ko'p turli rizq әзерләп, ашагыз иреничә. Qaynatma da yasaplar, so'g'in da әзерлиләр, butqaсын da, bəlişin de pişirələr bek köplər. Менә, анысы нәрсә кашый? Мин бәлеш алып килдем. Иченә песок урнына бол салдым эретеп. Тәгъя моторым бол белән сары майлар кистереп салган кабак бәлешен афатидәрегез әле. Әллә кайнар инде. Кайнар инде. Мин иртә белән генә пешердем. Иртәнге сәгать 5-нче яртыда тордым. Пешердем. Sizning bog'chalarda bu yil qoboq undimi? Bu o'zingizning qoboqmi? O'zimiznikida bor, avuldoshlarnikida bor. Alloga shukr. Qaysi ovuldansiz? Yo'lash oldindan qoboqlar bu yilda bo'lmadi, yomg'ir yog'mau sababli. Bu yil o'rtashag'ina qoboqlar. Siz qoboq o'stirasizmi bog'changizda? O'stiramiz. Sizning ismingiz ne? Leysan. Leysan. Qoboqdan nindi rizqlar әзерлисез? Biz endi ko'proq balalar bo'lgach, uyda pirojkalar yasaymiz. Mana kechada pirojkalar pishirdik, anda jimishdan qo'shildi bitingda. Mana bu pirojkani qizlar o'zlari yasab kelgan. Mana bu narsa? Bunda qoboq bilan bal. Jiliyada qoboqdan. Yo'q. Hamısı qoboq belishi bilan. Sizda tutilgan qoboq. Egar qo'shib ko'rsatingiz, onun içinde sıyırmayı yiyimiz ostunda kurt bitkenliğinde. Mesela qobaqdan kekiz. Mesela qobaq dışı bik faydalı. Qobaq zapikankisi qobaqni tyorkida ko'p. Mesela qobaq belişi. Bunda iki türlü yiyimiz, kurt, sıyırmayı bik temli, qobaq pechenyesi. Biz mana bugungi yarminkaga olib keldik mana pirojkilar. Qobaqdan ishlangan narsalar bilan bunday rizq baranlari ichida. Eshi so'ga mana shunday tayyorli qoboqdan ishlangan rizq. Jimish bilan dugi. Bolashaq sadigi bu. Qobaqdan yasab keldim endi. İyi bekliyorsun basqıçları bilen. Ondan sonra pişirdim. Qobaq bitkeni. Mana cupcake'ni pishirish uchun ko'p vaqt kerakmi? Yo'q. Qoboqni nishlatirga, nishik әзерлиләр sizlar? Qoboqdan boshlab püre yasim men. Pishiraman boshqa qoboqni, zapekaytdan, mana shu püre bilan xomir yasim, yumurta, un, pishoklar qo'shib, formashlarga solib, krem bilan bezaymiz. Mana qizlar pishirgan tamli rizqlardan baliq ovuzida. Pirog 200 so'm, sok 80 so'm, 280. Bayram sabahında qoboq bayramini o'tkaruv Soba Ruhunari teleradio kompaniyasi jurnalistlari tomonidan o'ylab topildi. Bu bayram kishilarni tanishtiruv ham kuzgi mo'llikning eng zo'r parchasi bo'lgan qoboqdan aybillar pishirib, ularni kishilarga ko'rsatuv. Mana bu bayramlarda bizning xalqimiz qoboq belishidan, qoboq piroglari yasab kelalar, qoboqdan soplar, kompotlar, turli rizqlar olib kelalar pishirib, ham shularni sotalarda. Habib bog'chada eng motor oziq, eng motor yashash narsalik sirasangiz u qoboq yedirishganda, uning tusi da motor, u oltin tusli. Mana shu oltin bayram deb ataymiz biz buni. Qoboq bayramlari, qoboq bayramlari,
kabak tortu. Kabak bayramının sastafında kabak bileşlengen. Kim işledi bu motor tortunu? İsimiz neyse? Güzel. Yılbat Medeniye tortunun müdürü. Şunun kadar motor. Neçe gün işlediniz bu tortunu? Ağır bulmadı mı bu tortunu işleme? Yok, kabak tezsiz qaysı şaqta blenderna yarat meni kişiye tezrek bolsun deb azrak kullanasın cihazlar yana deb no lütfelik şey. Dostlar, bizim qonaqlarimiz biz endi aytib ketgan darajaga borisida martabali qonaqlar. Kızlar, kabak belişigiz undimi? Undi, Allohga shukr. Aşı Bu işte piştin elle. Ey, bu işte pişti, bu bitti mi deriz? Sen ne bolasın mı? Ey, yüzümü çalışıp Ora yüzün kendilerine dokuz temizleyip Oynar mı? Oynar. Kim bulasız abay? Men Ozod Sultanov bulam, Saltıq Mədəniyyət Qurtulğan. Abo, sizin bigrek motor kostyumunuz bu neydi kostyum? Otursam etmeyin. Soğa göre yine bunda başımda var benim. Ne? Bu bizde naşar okuşularına kabak baş dileriydi. Elbette yok bu ya. Soğuk hatası. Mene bit. Nersegine oylap tapmaganlar sabalılar. Bigrek şiversiz. Mana bugungi kabak bayramini shunday yangi turga biz muzikal instrument yasab qaradik kabakdan. Mana bu yoqda endi ishin oldikda shiquvshani ham mana sivizga yasatilgan bilan bo'lay. Mana endi azrak ishimlar tushib, undan endi o'zinchalik tovush chiqadiri, agar ketmay bo'lsa, hozir balki o'ynaydir, unda ko'rsatamiz. Biz Şebiyeşevşi klubunun Zaf klubu bulan. Kabaklar olup geldik, fotozona olup geldik, fotoğa düşürülüyorlar. Fotozonalar işleyik. Ayırım yurtlar bilen turabız. Her birimizde biz her yılını kabak bayramına deyip kabaklar üstüremiz. Hem biz kitapxonachilar bo'lsak da biz her yılını kabak bayramında aktif qatnaşabız. Kabachki krem musul deb ataladi. Unda bol, qara Birinchi topqir. Ko'ramiz hali bu nindi rizq. ismi bunda yozilgan. Bunday rizqni men birinchi ko'ram, uning ismi Qapama. Kim bu rizqni hazırladı kızlar? Biz hazırladı. Luisa, isenmisiz? Luisa, hemen kısa 15 yılında ailesi bilen hem bu ellemde alıp gidiyor rizqat ağız ittirek.
мәтрүшкәләргә хәтле саталар. Менә 100 сумыгыз булса, менә шундый пакет мәтрүшкә ала аласыз. Әрем 50 сум. Кабак кыймагы 10 сум. Менә борыч берсе 15 сум. Шегендер 50 сум, сарымсак 100 сум. 20 сумга алырга була. Суган. Һәм менә илә эшләнгән эшләнмәләр 100 сум, 70 сум, 60 сумга. Икралар алырга була. Тәмле шигендер кайнатмалар алырга була, кышкылыкка әзерләгән. Нәрсә телисез, барсы да бар. Синең куллар көрләремне юа, упасыланып беткән кулларым, утта бишеп салган нардашым, сөялләнеп Һәм бүгенге бәйрәмнең иң зур кабагы барыгызның да күргәнегезчә ул 92,4 килограмм. 92,4 килограммлы кабак байлар сабасында үскән Алиса Хадыева. Рәхим итегез. Узган елда Хадыевлар беренче урынга алганнар иде, аларның кабаклары 62 килограммнан артып киткәннәр иде. Алиса, узган елда сез бүтән Саба районы халкын шаккатырып 92 килограммнан артыграк кабак үстергән идегез. Быел менә бу кабак ничек үсте һәм ул кайда үсте? Үсте бакчада, открытый грунт. Башта инде рассады белән утыртасың, аның технологиялары бик авыр. Дөресен әйткәндә, әле мин тоже начинающий дип кенә әйтим. Шуңа күрә бик күп тырышлык кирәк. Районның Нарты совхозыннан Вильманова Тәслимә булам. Сез? Мин Гилманов Рашид Гилфан улы булам. Ине Нарты совхозыннан Күкмара районыннан булабыз без. Улар киленнәр эшкәртә инде. Сулар яз, сулар чыгара, пирожлар пешерә. Мондай олы кабакларны үстерүнең сире белән уртаклашсагыз иде. Аның сире менә шул инде. Башта менә Тәслимә минем бакчадан кирмәенде, шүпне бердә яратмый ул име, шүп үстерергә, име, мин инде бисмиллахны әйтәм, име, утырткачта су сибә башлыйбыз инде, аңа һәр көнне кичен иртән су сибәбез инде аңар инде. Күптәнме шөгыльләнәсез бакча? Шөгыльләнә башладык быелдан. Менә Аллаһның биргәненә шөкер шундый кабак үсте. Суын гына сиптек, калган Аллаһка рәшәде бөтенсендә. Шул Нәрсәләр пешерәсез кабактан? Нәрсә бар? Пирогында, бөткәнендә бөтенсен ясыйбыз, Аллаһка шөкер. Илнар, бу бакчадагы иң олы кабак инде. Безнеке, я. Сезнеке. Ну, менә монда 92 кило булды. Алла бирсә, тырышырга шундыйга. Киләсе елга 100 килограммлы кабак китәбез. Алла бирсә, Алла бирсә.